Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon po king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, inggi ng Diyos at sukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya panamaning bunga ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon po king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, inggi ng Diyos at sukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya panamaning bunga ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon po king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, inggi ng Diyos at sukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya panamaning bunga ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon po king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, inggi ng Diyos at sukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya panamaning bunga ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon po king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, inggi ng Diyos at sukeka. Nuan niya karing sablang babay at nuan ka panaman kimbunga ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon po king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, inggi ng Diyos at sukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya panamaning bunga ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, inggi ng Diyos at sukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya panamaning bunga ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon po king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, inggi ng Diyos at sukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya panamaning bunga ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon po king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, inggi ng Diyos at sukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya panamaning bunga ni ngatsan mo, Jesus. Ligaya, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon po king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king Igpa, king Anak at king Espiritu Santo. Antimoy sa Diyaming ligaya, iba't kong kamamulan, ganit kaplan man manggamang king alahangga. Amen. Huweses ko, Patawaran mo rin kasalanan mi, iligtas mo kaya king apining impyerno, at idala mo sa banwa ring sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king kekang pakalulo. ing kalimang misteryo ng ligaya, ing pangakuhonan na banwa ng Birhen Maria. Ipametsyo ka banwa, misambay nagyo mo datang tiya kaming kailangan mo, ipamintwa ng lubmo kat isulip antibanwa. Ing kakanan mi king Aldoldoy, biya mo king Aldongeni, ampo yung patawad mo kaya kami ring sala mi keka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangaya mo kaya paisawal king tukso no na igapos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mitno king Gracia, ing ng Diyos sa Chukeka, kung kakrisablang babayat Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kayo makasalanan, king oras ng kamatayan ni Amen. Bapo Maria, mitno king Gracia, ing ng Diyos sa Chukeka, kung kakrisablang babayat ng panamanin mo ng Diyos ni Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kayo makasalanan, ngayon po ang oras ng kamatayan ni Amen. Bapo Maria, mitno king Gracia, ing ng Diyos sa Chukeka, kung kakrisablang babayat ng panamanin mo ng Diyos ni Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kayo makasalanan, ngayon po ang oras ng kamatayan ni Amen. Bapo Maria, mitno king Gracia, ing ng Diyos sa Chukeka, kung kakrisablang babayat ng panamanin mo ng Diyos ni Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kayo makasalanan, ngayon ang oras ng kamatayan ni Amen. Bago namit no king Gracia, ang ng Diyos sa Chukeka, man kakrisablang babayat mo niya panamaning buwan ng atyan mo yung Jesus. Santa Maria, ang Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ni Amen. Bapo Maria, mit no king Gracia, ang ng Diyos sa Chukeka, man kakrisablang babayat mo niya panamaning buwan ng atyan mo yung Jesus. Santa Maria, ang Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon yan po king oras ng kamatayan ni Amen. Bapo Maria, mit no king Gracia, ang ng Diyos sa Chukeka, nung kakrisablang babayat mo niya panamaning buwan ng atyan mo yung Jesus. Santa Maria, ang Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ni Amen. Bapo Maria, mit no king Gracia, ang ng Diyos sa Chukeka, nung kakrisablang babayat mo niya panamaning buwan ng atyan mo yung Jesus. Santa Maria, ang Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ni Amen. Bapo Maria, king Gracia, ng Diyos sa Chukeka, kung kakrisablang babayat mo niya panamaning buwan ng atyan mo yung Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ni Amen.
Iti mo sa diarang ligaya manibat king kamumulan ngenit manggaman king alanganga. Amen. O Jesus ko, Patawaran mo rin kasalanan mi, iligtas mo kay king apining impyerno at idala mo sa pubanwa ring sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king kekang pakalulog. Bapo Reyna, indo mo pa makalulu, biyang pong yumo, mga panalangin mi, Bapo Reyna, ikang ausan mi, iking pepalakwan, anak ng Eva. Ikang pangisnawan ming malalam, daralong king mangga tatangis. Keni king karina ning luwa, nga munawari, patulunan mo, balikdan mo kami karing matamong mapamakalulo. Ampo nung mapupus na ing pangalako meketi sulip, ipakit beke kami Jesus, ing bunga ng masampat ng atsyan mo, o malagud o mapamakalulo o Santa Maria ang Birhen ang mayumo. Ipanalangin mo kami o Santang Induning Diyos. Baming apa, ngayon tiluriran at nabangan pengako ng Hesus Kristong ginumi. Manalangin tamo, Diyos bing malugod, ang pating bugtong mong anak, king biyan at kamatayan, at pangasudlang mebe, ipakit na kaya kami, ingablas ning biyalang angga. Daptan mo sana po, king Pauling Kasantusan a Rosario, ning Birhen Maria, apakirasan ning daptan, ing kalamnanda at layon ming akamtan, ing pangakura. King uli na namang Hesus Kristong ginumi, yanasa. King lagyo ning ipa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen. Siklod tamo po at pangadyan tayong panalangin palaging kapupusan ng pandemya. O Diyos, sa iyo mi, mamawas kami keka. Saupan mo kami king malmong grasya, pangawan mi ing dake mi. Kanita mayahine iting pandemya. Antabayanan mo kami, ban asundumi ing gagawan ming pamaningat para king kaligtasan ding sabla. Tuki kaya sana ka ring patakaran ipairal ni gobyerno, ban mayampat na at na may maulitan ing pangakalat ng nanumang virus ang malyaring datang king bansami. Dagdagan mo pa o Ginoo ing kapibabatan may king pamanyulod face mask, pamanos gamat at pamag-observe physical distancing para aiwasan ni ing pangakalat na ning nanumang virus. Aslagan mo kaisipan dit ang pepabakuna. Magpabakuna na nasana. Bami ka protection laban king virus. Parati kami sanang maksadyang sumawag karing kapatad ming mangailangan. At itong may apektuhan king karelang kabiyayan. Dake mi sana inki kaming kayatinan karela. Lihunan mila sana detang masakitan. Ang tabayanan nila sana detang manandaman matinding lungkot, ampo ang pamangulila. Saupan mo kami namang kimot ba mibawasan mo man, inanumang bisyo, kalupan na ning online sabong, ampon drugs, ang makasira king beer, at pamigkakatawan, at kaisipan ding ipasoso na kareting bisyo. Manakit na sana ang aluwang mas masanting aparalan o apaglibangan do. Nung emisopan in kaya kaming sarili o Ginoo, alang malyari kaya kami. Inya, turuanan mo kaming maniwala king agiw at agawami. Ban maging responsable kami king beni at king paintungulan mi. Nabiyasa kaya sana magtiwala ka ring sarili mi, uling maragul katiwala kaya kami. Tiyaduan mi, king pamilatan ng Kristong ginami. Amen. King lagyo ng ipa, ninganik akong banal na Espiritu. Amen.
Kapanyausan po ka rin kakasal. Ijonel Ong Galang, 27 years old, taga First Street, 1150, Nisay Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Charlene Noel S. Abad, 27 years old, taga 342 Alcala Street, Riverside, Arayat, Pampanga. Kakasal na po king Birhen de los Remedios Repository Chapel, Arzobispado de Pampanga, King August 7, 2022. Ian Rafael Magaro Bondok, taga Villa Franda Subdivision, Barangay San Nicolas, City of San Fernando, Pampanga. Kakasalya kang Chantel Kiara Miranda Dizon, taga Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. King Our Mother of Perpetual Help Chapel, Camp Olivas, City of San Fernando, Pampanga, King July 31, 2022. Na naman pong sumbagala abaluyo, kareting kakasal, kabalutan mo po kang among Paul o king opisina na po ni katamong parokya. Dakal pong salamat. Kaya beda po rin kaya katamang panalangin, iya bedala po ding makatuking kapag nasan, para po king kapasalamatan daring lectors, commentators, Maria Chris Mandap, Jesus and Monica Garcia and family, Regalado and Edita Dabu, Camila Pera, Roberto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Nonong and Virginia Manaloto and family, Maria Chris Mandap, Alessandra Ann Tayag, Annalyn Santos, Arnold Mendoza and family, Jesus and Monica Garcia and family, Consing Sichon and family, Angelito and Edna de Belen and family, Annalyn Santos, para po kayong magmasusik ng doon ng kahilang kebaitan, Cherry Cunanan Gordley, Anton Philip Velasco, Venus Pearl Cunanan, Marica May Manaloto, Mariel May Manaloto. Para po kung special intentions of the Arlene Mercado, Chona Morales, Zon Ramos. Para po king special intention natin pong Chona Morales. Para po king quick recovery and complete healing ng Reverend Father Raul de los Santos, Vilma Mendoza, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Sheena Terry and Janina Mendoza, Jose Bernardo Velasco, Perry Dayrit, Rene Ronquillo and family, Cecil Secretario, Raul Ronquillo and family, Carlo and Gina Reyes, Christian Lloyd and Annalisa Canlas. Para po karing kaladuada Ricardo and Juliana Gonzalez, Dr. Robert Flores, Reneo and Epifania Santiago, Jesus and Adoracion Canlas, Remedios Macabaling, Ramon and Ricky Fabian, Jesus Asuncion, Erlinda Guevara, Irvin Santiago, Narding Ocampo, Guadalupe, Regalado Senior, Lolita Lingat, Francisco at Carmelita Capili, Francisco Cunanan, Dr. Serafin Cristobal Jr., Federica Catu, Lolita Dorado, Purita Carrion, Rafael Bondok, Arsenio Garcia, Efren Ramos, Remedios Macabali, Felisa Dizon, Maria Amurao Carrion, at para po kin death anniversary ng Milagros Swing at ding kaladuaking purgatorio. Agmasusyan tayo po king aldongin ni yung kalabing ana maduming guning karaniwan na panahon. Kalakad tamo po at kantataya in dalit apamuklat.
Kaniting misa, iabeatan mo naman, karing kaya katamong panalangin, ing kapasalamatan at kaedwanan di Anton at Pai Velasco, ang magmasusi king anibersaryo ng karelang kasal. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan ng Marian Maninang, ang magmasusi king Aldo ng Kebaitan. Panalangin tala naman, ding kaladwa di Apolinaria at Lorna. Mitipon tamo, king lagyunan ng igpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing ginuman at ili ke kayo. At keka ang timurin. Kaniting kayabakan mitipon tamo, ban pagmasusyan tayo, ing kalabing-anam ng Domingo, ning karaniwan na panahon. King katahimikan, ganakantalang ponsisyan ting kay katamong kasalanan. Bata mong maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Yagkas tayo ngening miyagnanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kay kayo kapatad. Uling may kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at ngayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapo ko ang Santa Maria ang kapilan mang Birhen. Karing sa Blanghel ang Santo, at kay kayo kapatad, king ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie alang angga. Amen.
Manalangin tamo, batang matulang tanggap king Diyos at karing kapara tamong tao. O malugod ming Diyos at tigpa, inagkat mo keng manatiling kayabe mo, ban makiramdam king amano na ning anak mong Yesus. At tanggap ibat kaya, king kekang kapayapan ampon lugod. Mabilog miyasa ng pusong tanggapan, at mabiyasa kaya, nung makananumiya namang tanggapan, karing taong lalapit kaya kami. Manyawad, tawad, at ditak alugod, kapibabatan, kapanaligan at tula. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo at makiramdam, king ama na ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Kabang makalukluk ya i Abraham, lele na ning pasbul ning keyang tolda. Pepakit siya ing ginukeya, lele ning sagradong dutong, karin mamre. Kapalipalyanan ning aldo kanita, tinalangaya at ikit noring atlong lalaking, makatalakad arapana. Panakit na karela, milaiya ibat king pasbul ning toldana, banong salubungan. Dinukuya ang gaking gabun at kaybat sinabi na, Makamal, ipakisabi kong mayap, king eye sana lalakton, iningke kayong alipan. Pabustan yung pagdalara kayong danum, banwasan nyo laring bitisyo, at kaybat magpainawa kayo, lalam na niting dutong. Ngening mi paindalan kayo keni kanako, pabustan yung pagdalara kayong ditakmang pamangan, ban mi bawi kayo sikanan, kaybat isunduyo na in pamaglakbeyo. Mi parangalan ko king kekong panyatang baleko. O sige, ika ing bala, ngarang may kibat. May malagwayang linob king tolda i Abraham at ngana kang Sara. Malagwa ka, kumakang atlong takal ayarina at gawa kang tinapi. Mintaya king sese ng animal at kinangwayang metong karing masanting abaka. At pepaluto ning agad king keyang alipan. Kaybat kinangwayang keso at gatas. Dela na iti at ing pepaluto ng baka at inapag na arapan daring bisita. Piksilbyan na la kabang mamangan la lalam na ning dutong. Mengan la at kaybat nga rakeya, no ka rin niya isara ay asawa mo. Pekibat na atyu kilub ning tolda. Nga na paning metong karing lalaki, datang kung pasibayo king panaunan ning pamananam, at ing asawa mo, may kayanak ning lalaki kanita. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Ginoo, nino ing karapat dapat manuknangan king banal mong bundok. O Ginoo, nino ing karapat dapat manukunangan, king banal mong bundok. Ya itang taong alakang atat siya king pamibyebyena, itang darapat king matulit, itang parating magsalitang katutuan, at gagamit king dila bang manirang tao. O Ginoo, nino ing karapat dapat manukunangan, king kekang bundok. Itang darapat makapanasakit king keyang kakaluguran, at magsalitang kalaraman kenupaman. Detang misasakwil king Diyos nalakatulan, dapat detang king Diyos maminto at tatakot, ilang keyang igagalang. O Ginoo, nino ing karapat dapat manukunangan, king banal mong bundok. Itang matubo king kwaltang keyang peparam, at
eme asuhol laban karing taong alang kasalanan. Itang taong mabibiyem makanyan, matatagya at emaugun kapilanman. O Ginoo, nino yung karapat dapat manuknangan king banal mong bundok. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Colosas. Matutula kong mibabata para kaya kayo busal ning kasakitan a daralanan ko. At king kasakitan ning katawan ko, makasawop mi ganap king kasakitan ng kasakitan na pang makatagan Kristo para king kayang katawan. Ing iglesia. Ing Diyos gawa na katang talasuyo ning iglesia, inyang gampanan ko iting banal a dapat alang-alang king ikakakayap yu. Iting banal a dapat aamanwan ko, yapin ing panaral kong lubos ing kaya kayong amano. At itiya ing misteryong milihim king malambat a panawon karing sablang tao. Dapot ngeni, bilalag na ning Diyos king balen a pinili na. Uling ing tangkan ng Diyos siya iti. Ipakilala na ing lihim na karing pinili na at ipakit na karing sablang tao ing maragul aligayang daralanin naniting misteryo. At ing misteryong iti alang aliwano ne iti. At suke kayo i Kristo at iti baldugan king mirakayanan kayo king ligaya na ning Diyos. Itiya ing Kristo a panaral mi karing sablang tao. Itiya ing kabyasnan anong nun mila sa sane at tutururing sabla, bang kanita ing balang metong, akwami ang alapit king arap ning Diyos. At mayakit yang ganap a pangayabe kang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapu ban parangalan ing mayap a balita. Magsalita ka, O Ginoo, makiramdam niya ing alipan mo, at ilo kaya ka ring amanong babibye alang angga. Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo manatiliya ke kayo. At keka antimurin, Pamamasa king mayap a balita agpang kang San Lucas. ligaya keka, O Ginoo. Sinulong dari Jesus at ding alagad na ing pamaglakbera ang king mirasla king metong abaryo. Ing metong ababaying milagyuan Marta, tinggap nung matula king keyang pibale-bale. Iti atinyang kapatad a milagyuan Maria. Linukluk ya iti king arapanan ning Ginoo at mekiramdam ya karing keyang amano. Imarta abalisa king pamagsadya ng pakan king Ginoo nga nakeya. Ginoo, emu apansinan king ing kapatad ko
Pepaboren na kung magobrang magdilidile, pakisabi yun na mo, kaya ing saupa na ako, dapot pekibat na ning Ginu. Marta, Marta, maliligalig kat may abala, karing dakal abage. Dapot metong mo ing tune, kailangan, tinudyang memili i Maria, at iti, ena, milako, kaya. Ing mayap abalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Bistaman po eyu ako kutang, inyang megaral ko Chicago, inyang banwang 2004 hanggang 2007, menuknangan ko king meto nga parokya, ing lagyuning parokya, Saint Genevieve Paris. Karin, ating kung akilalang meto nga babae, ing lagyuna, Evelyn Grutering. Metong yang lektor, mamasa king pisamban. Yan among dili king balena, uling may balune, at metene ing kabubugtungan ng anak. Madalas kayong papasyalan, Evelyn. Lalong-lalo na, potang homesick na homesick ko. Balang papasyalan keta karela, adwa mong bagay ang gagawan mi. Muna, miyagnan kayong mamangan. Kadwa, ipagkwento kami. Potang mamangan kami, agad nang isadya itang kayang Polish soup, awsa ng beef stew. Mamangan kami at mipagistorya. Uli nito, meging mikaluguran kami. Adwa mong bagay ing apulot ko kayang pamikaluguran ming Evelyn. Muna, tiro na akong magkwento tungkol king sarili ko. Tiro na akong magkwento tungkol king biye ko. Pota kasing may pagkwento kami at nang karakal kukutang. Halimbawa, can you tell me about your family? Can you tell me about your parents? Can you tell me about your childhood days? Can you tell me about your present concerns in life? Makanya niya po, Evelyn. Makasadyayang makiramdam at buri na kang kilalanan. Kadwa, tiro na ako namang makiramdam. Uling potang magkwento ko kayo, full attention ing babiena. Makalawe yakeka, tangu-tanguya, sisimangot, titiman, at nengkay lupay ang mangutang at magduda. Meging malapit kami king metong at metong. Eko pumigaga na ka. Safe na safe ya po, Evelyn. Kasi, inyang akilala 90 years old ne. At ngeni, malambat ne pong mete. Meging kaluguran kay Evelyn. King Bie, kailangan ladeng kakaluguran. Kakaluguran ang makasadyang tanggap keka, ninu ka man, nanuman, ing pengawa mo, King Bie. King Bie, kailangan ladeng kakaluguran ang makasadyang tanggap at mintindi kaya katamo. Kakaluguran, ing turing ng Jesus, karening adwang mikapatad, i Marta at i Maria. Kakaluguran mo naman, ing lawe di Marta at Maria, kang Jesus. Inyay Marta, uling tinuring neng tutong kakaluguran Jesus. Masayaneng tinggap king kayang pibale-bale. At uling buri neng pamatulan, pigsadyaneng mga nyaman apamangan king kusina. Inya, meging bisiya king kusina i Marta. Uling buri neng pamatulan, ing kayang kakaluguran. I Maria naman, pinili na ing pakirungutane, pakyarapane, paksabyan, pakipagkwentuan, at migit king sabla, pakiramdaman ing kayang kakaluguran, Jesus. Pakiramdaman karing kayang kwento, pakiramdaman
karing kayang amano. Mekad penandama ng Maria, king bisayang makipag-istorya ing kakaluguran da. Kasi baluda ing dadalanana, sasakit ng sasakit, ing misyon, at inang banta king biyena, at inang babatikos, kokontra, at matula kaya. Dakal na karanasan ing Ginoo, at penandama ng Maria, nung nano ing pamangailangan ng Yesus, king oras ay ita, mangailangan niyang talapakiramdam, at oita ing gewana. Mekad ing Ginoo, biklat na aliwa mo ing isip na, nune biklat niya naman kang Maria ing kapilublubana. Malayayang migsalita, tapatan, alang ko kontra, at migit king sabla, alang mangonde na. Mekad, mi pasosola king karelang kwentuhan, at melalam ing karelang pamisabi. Pelalong sikreto na ning Ginoo, asabi na kang Maria, at makanyan mo naman, Maria. Matingid lang, mekiramdam, king metong at metong. Mekad, abuklat na namang Maria, nung nino talaga iya. Inya ketang puntong melalam, ing pamangilalada, king metong at metong, melalam mo naman, ing karelang pamikaluguran. Malalam at matapat a pamikaluguran. Oyan ing kalidad ning pamikaluguran di Jesus, Marta at Maria. Tutong kakaluguran. Inyapin, inyang matatarantane king kusina, Marta, at mekad maranop ne, at maranop na la naman di Jesus, ang ponding kaya bena. Eya mikakunong minta king sala, liba na la, dening mi pagkwento, ami pasoso king karelang kwentuhan, nga nang migsalita. Ginoo, mo pansinan, ining ka na akong kapatid, pepaburen na akong magobrang magdili-dili king kusina. Pakisabi mo na mo kayo sa upan ako. Nga nawari, sinobra na ing kaya kayong kadramahan. Pota na mo ing senti-senti. Pota na ko mi pagkwento. Pota mi pagmarites na kayo mo. Mangailangan kong assistant king kusina. Pota tana mo mi pagkwento. Nano ing pekibat na ning Ginoo, nga na, Marta, Marta, maliligalig kat mayabala karing da kalabage, dapot metong mo ing tune kailangan. Tinod yang memili kaniti Maria, at iti ena milako keya. Nano ing maulagang bage a pinili ng Maria, a ena milako keya, pekiramdamane ing Ginoo. Mekiramdam ya karing kayang amano, mekiramdam ya karing kayang kwento. Mekad king pamakiramdam na, mitanam king puso ng Maria, emu ding amano na ning Ginoo. Nune, mitanam king puso ng Maria, ing mismong pangatao ng Jesus. Akilala na yung mas malalaman ing kayang kakaluguran at maestro. Kabatad, potang mipagkwento tamo, pakilala tamo, king makiramdam kay katamo, nung nino talaga itamo. Uling bubuklat tamo, ing tunay tamong pangatao. Potang makiramdam tamo, king meto nga magkwento, bubuklat tala naman ding pangatao tamo at tatanggapan nung nino ila. Potang ating magkwento kay katamo, ipagkatiwala na ning metong nga tao ing kayang sarili. Pelalong ding kayang malala masikreto, pelalong ing bulok ning kayang pangatao. Maragul at iwala. Sana, ingatan niya iting tiwala, apig kalubda kay katamo. At ingatan niya ing sagradong kwentong dimdam tamo.
At tatandanan ke po itang Little Prince, inyang meging kakalugurane ing metong arosas, itang metong pax, nga na you are responsible to the person whom you have tamed. King balang kwentong dimdam tamo, at intamong responsibilidad, ban kanita, antabayanan niya, ing taong migtiwala kay katamo. Eya titinda, eya sisiran, eya pagpiestan. Di nanda kayo pong assignment ngening paruminggo. Ika yung may papamilya, may kakaluguran, may babarkada. Manintun kayong metong hayaldo, anong nukarin, malyari kayong mitipon-tipon, ban may papagkwento. Ikayo namong balang mag-observe health protocols. Ileleyo la mo, turn off yung lapa mo, din kaya kayong cellphone. Subukan yung ipapagkwento, ipapangumusta, at pagpilitan yung makiramdam king metong at metong. Makiramdam, alang mangutang, alang manusga. Basta makiramdam mo. Uling potang bahalo mo, king ating makiramdam keka, burinang sabihan, maulaga ka. Panandaman mo, importante ka. Ating mamye, importansya, king pangatao mo. At potang asasabi mo, itang atyu king lub mo, lalong-lalo na itang makasalikot king puso mo. Kakayan kapilubluban, mipapasno ka. O yan, ing agagawa na, ning pamakiramdam. Inya, potang makiramdam ka, ika mismo, pabibiyasa kang makiramdam at aluluban me ing biye at yato ning pakiramdaman mo. Sana gamitan tayo ting paruminggo, ban makiramdam king metong at metong. At kabang pakiramdaman tayo ing metong at metong, agyu tayo naman sanang apakiramdaman ing apong Ginoo. Amang amano kay katamo, king lalam at tibe, ning kay katamong pamiyabe. Talakad tapo. Ipasyag tamo yung kay katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpamayupayang tutu, inalang King Banwatiatu, at ang Heso Kristo, anak ng bugtong aginuta mo. Pinagli kong upaya ng Banal na Espiritu, ibayit kang sa Tamaryang Birhen, linasa lalam ng upayang Ponsya Pilato, bipaking krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, King Katlong Aldo, sinubriyang mebe, pepayta siya banwa, makaluklok, wala ng Diyos, igpamayupayang tutu. Iba't kahit magbalik ka naman keti, ban mukum ka rin mabi, ampong mga mate. Sasalpantaya ko king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamaking santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubirang miring mete, at king belang angga. Amen. Abraham, matula nung sa lubungan dingatlong dayuan, at Maria at Marta, matula ring tinggap ing Ginoo. Ilangan mi bayula, pauli ding karelang bisita. Manalangin tamo ban itamuman maging masampat tang tanggap bisita. At nga tamong manalangin. Ginoo, makipamali ka kay kami. Ulitan tayo po. Ginoo, magipamali ka kaya kami. Ban iglesia, maging masayayang pibali-bali, para kaling sablang tao at kultura at ipabansyan niya kapamilya tanda. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, makipamali ka kay kami. Ban mabiyasa tamong kilala king Ginoo, king lupa ning metong adayuan, at matula tayang tanggapan, antimonong makanano tayang tatanggapan ing Ginoo mismo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, makipamali ka kay kami. Ban kalupa ng Maria, masigasig tayang tanggapan ing amanong papasyag ng Ginoo kay katamo, at ipayabot iting mayap ng balita karing aliwa. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, makipamali ka kay kami.
Ban matulayang tanggapan, ing peka mayap aibero kikatamu, din kikatang kapatad, ang giyang bayu ta arake, ing peka mayap, ning kikatang sarili karelo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo makipamali ka kay kami. Ban kaniti at karing sablang komunidad Kristiyano, ding tao, panamdaman da ing antila waring atsu karing sarilang pabibale-bale, kaya bening balang metong at susuyo king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo makipamali ka kay kami. King katahimikan mi papanalangin tamo, para ka rin kay katamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tamo naman ing pamangailangan at kaidwanan ding sablang sasaw at magmasabal king kay katamong parokya. Tanggapan na saning Diyos, ing kapasalamatan ning balang metong kay katamo, lalong-lalo na ding kay katamong lekkom, antimurin di Mari Cris Mandap, Jesus at Monica Garcia, Regalado at Editha Dabu, Camille Lapera, Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Nonong at Virginia Manaloto, Mari Cris Mandap, Alessandra Ann Tayag, Annalyn Santos, Arnold Mendoza, Jesus at Monica Garcia, Conching Sechon, Angelito at Edna de Belen, Alessandra Ann Tayag, Annalyn Santos, kambeding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong magmasusi king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na di Cherry Kunanan Girdley, Anton Philip Velasco, Marian Maninang, Venus Pearl Kunanan, Marica May Manaloto, Mariel May Manaloto. Panalangin tamo naman makapasubali ang kayadwanan di Arlene Mercado, Chona Morales, Zon Ramos. Panalangin tamo naman ing lubos at ganap akapaldanan para karing hanggang kapatid tang masakit, lalong-lalo na di Reverend Father Raul de los Santos, Vilma Mendoza, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Sheena Terry at Janina Mendoza, Jose Bernardo Velasco, Perry Deirit, Rene Ronquillo and family, Cecil Secretario, Raul Ronquillo and family, Carlo at Gina Reyes, Christian Lloyd at Annalisa Canlas. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong mayamong nabiye, lalong-lalo na ding kaladwari Ricardo at Juliana Gonzalez, Dr. Robert Flores, Irineo at Epipania Santiago, Jesus at Adoracion Canlas, Remedios Macabali, Ramon at Ricky Fabian, Jesus Asuncion, Erlinda Guevara, Ervin Santiago, Narding Ocampo, Guadalupe, Regalado Senior, Lolita Lingat, Francisco at Carmelita Capili, Francisco Cunanan, Dr. Serapin Cristobal Jr., Federica Catu, Lolita Dorado, Purita Carayon, Rafael Bondok, Arsenio Garcia, Efren Ramos, Felisa Dizon, Maria Amurao Carayon, Milagros Swing, Lorna Apolinaria at Dingmaldang Kaladwa. Tanggapan na saning Diyos ing kapasalamatan ding miyasawang Anton at Pai Velasco ang magmasusi king anibersaryo ning karelang kasal. Ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, magipamali ka kaya kami. O Ginong Diyos, pagkaluban mo kayang pusong may alala kaya ka, ing balang metong kaya kami, metong nga pusong makaramdam king pagnasandang sabiyan ding tao, ang giyamang potang ela magsalita. Itihadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ng Ginoo, iting dahon karing gamat mo, kingi kapuri at ikilgaya ng kayong lagyu, kingi katamong saplala at ting mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kapamilatan dareting ayin, daralami, kingarapan mo, ban parangalanda ka, idala mo kaya sanang ilapit king kaligtasan. Tanggapan me ing ganap a sakripisyong binye mo kaya kami. Papagbanalan me, antimonong makananong misan, pepagbanalan me ing sakripisyo ng Abel. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kaya kayo, At keka antimurin, yat nayo ring pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat-dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya. At tsukeka ing ke kaming biye, pangimut at pangataw. King pamibiye-biye mi aldoldo, daranasan mi ing kekang lugod. King lugod mong tenam king meto yatu, binyene ning kekang anak, ing banal a espiritu, bilang mumunang bunga, ababye garantya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Layon makyabe kami, king alang tuknang dang pamamya kapurian keka, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa nareting ayin king aslag ng espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayuya mi daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pasibayang pepa salamat keka, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kan iti, iya ing kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo dalang anggang tipan, amibubu para kekayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniyangeni gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw miya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layo ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yo king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming papa, Florentino, ing kaya kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye. Lalong-lalo na, ding ipanalangin mi at gaganakan kaniting misa. At ding sablang mengayang na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Mabibiyasa tamong makiramdam king metong at metong, uling atin tamong metong at tatang, aparating makiramdam kaya katamo, ingig pa tamong at siyabanwo, kaya abe-abe tamong yaning manalangin.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan, king panawon mi. Bangking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, iyang babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Unelawan mo, ing kasalpantayanan, ning kaya kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kaya kayo. At keka antimurin. Ipakit tangin ing mikakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan kaya kayo. Yoing kordero ning Diyos, yoing milalako king kasalanan ning yatu. Mapalad la ring mayaws magisulu king apuna ning kordero. Ginoo, ayak matampang tanggap keka, tapos ikas may amano mo at kumayap na ako. Spiritual communion. Kaburi ko sana yung tanggapan daka o Ginoo, yung sacramental, ang physical aparalan. Dapat uling iti posible king kasalukuyan a panahon at sitwasyon. Paniwalan ko, king kapamilatanan ning maglapo ng lugod ng ipa, at ning upayan ng kekang espiritu, ipagkaloob mo ng kaorasan, o Ginong Jesus, ing kekang sarili ka na ako. Manatili ka king puso ko, aslagan me ing kaisipan ko. Gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap, at makimasabal ka rin ka para kong tao. Banalaguran ang pong asoy wanda ka, karing ka para kong tao, lalo na karing kapatad kong pakakalulu. Amen. Amen. Katawan ng Kristo. Amen.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O mapamakalulungig pa, dinanda kesa ng bayong parasan deteng misteryo at yatad king metong abayong biyekeka. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tukluko po sa guli para karing kapabalwan. Unang dili po dakal pong dakala salamat karing hanggang liturgical ministers tinagon ketang kaya katamong milabasan na liturgy seminar inyang milabasan na Domingo. At salamat mo naman po karing kaya katamong katekista king obrang gagawan da ban kanita maging makabaldugan maayos ing kaya katamong pamangumpil karing kaya katamong anak. So milabas na po yung mumunang batch na pong tutuking Domingo at intapa pong kumpilan pong August 27. At yung katamo pong parokya, mangailangan niyang bayong katekista. So deta pong ating panahon, ang pong kagiwan, at ating kapag nasan midake, king sintinganan, yung katamong kasalpantayanan king Gino, sana po ekomika ko nung makyabe, karing katamong katekista. Makibaluta mo po kang Sister Joy Carayon at kareng aliwang katekista. At uling panauna po ning kauran, uso na naman ing dengue. Inyapin po papanatilian tamo ing kalinisan, karing kaya katang pibale-bale at king kaya katang paligid. At uling darakal no naman deng kaso, inya isundo tamo po ing kaya katamong gagawa na pamaningat. Dakal pong dakala salamat. Talakad ko pong yan para king tauling bendisyon. Ing ginuman at iliya ke kayo. At keka antimurin. At mantabe ke kayo at karing kaya kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ingigpa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Adaun taning banal misa, ing misyon tamo magumpisana. Salamat, King Diyos.